inkombo timinete ntsena ku bela wara ya 12 akwamkela mingiseri munghana lonene FM kolonga ngisala xitichi xiriko eka nhlekani lowu namuntlha i ravumune siku ro hlawuleka swinene ngopfungopfu loko hi langutaka migingiriko yo hambanahambana leyi humelelaka laha tikweni hosi Belgium va kwala se swi vula ku i siku ro hlawuleka swinene ngopfungopfu loko swi langutaka vudyelwani bya tiko reru ra Afrika-Dzonga na tiko ra Belgium hi ndlela yaleyo i siku ra 23 na n'weti ya Nyenyankulu lembe ra 2023 ni Khalanga Pat Mathebula n'wana risumati wa xiyimo xitlhangwa wa xingiritano wa xichachana wa makunela wa ndandadzi hi ndlela yoyoleyo se hi ku amukela ku kanakona ku Afrika wa vulavula humelesiwe tinyiko Morgan Chivambu famba swi fika le ka hafu ku pela wara ya 12 nhlekani lowu timhaka ti tele mingisera munghana lonene FM tani sweswi ni nga vula ku nga va ku na hosi Belgium va kwala ivi ku tlhela ku va na timhaka leti hetaku ku na ndzilo lowu nga pfuka muakweni wa laha ku tshamaka premier wa xifundzankulu xa Free State nkulukumba Mxolisi Ndikwana sweswo swi hetelela swi endla leswaku ku va na huyi ya ku ringeta ku timela ndzilo mi ta tsundzuka ku i ndhawu yaleya ku tshama khale ka premier laha nga suka a xitulwini se i ndhawu leyi yi nga ndzilweni sweswiwani kasi ke handle ka sweswo mingisero munghana lonene FM namuntlha hi la ku vulavula xin'wana na xin'wana lexi khumbaku mintirho ya vaaki na magondzo i mintlhontlho leyi vaaki va nge le ku rileni ha yona siku na siku magondzo mintirho ya vaaki hi ku angarhela se hi ta va ka hi bula na van'wana na swiyenge swin'wana sweswi khumbekaka ka mhaka yeleyo hi twa ku va ri yini vona loko mhaka yi te tani ngopfungopfu loko kha hi langutaka timhaka ta ku kun'wana a ku ri mapatu se a ka ha ri mapatu i swipatwana swi tsandza kwihi se hi la ku ta twa ku xiyimo xi njhani kun'wana na kun'wana kwala mi nga koho a hi buleni hi mapatu mi hi byela ku mintlhontlho leyi mi nge le ku hlanganeni na yona hi yihi kumbexani va ndzawulo va ta hetelela va khumbeka hi ndlela leyi ta mi nyika xifaniso xa laha hi nga ta famba ha kona kambe ke hi ta sungula hi bula na meyara wa masipala wa Greater Giyani mi bula na vona la councilor Thandi Zitha hi bula nyana hi kantsongo hi ntirho lowu a wu ri koho wa ku kombisa ku tanihi hi masipala ku na swilo leswi va nga tirha kahle va nyikiwe masagwadi hi lava xiyenge lexa xa salga se hi la ku ta twa ku ri xana masagwadi ya koho a ya fambelana na yini hi ndlela yaleyo va ta va ri kona ku nga ri khale councilor Thandi Zitha ni bula na vona andaka leswi Palamende ya rixaka leyi i Afrika wa vulavula 11 minute yi bila wara ya 12 tsundzuka namuntlha kwale eGiyani aholweni ya vaaki ku na ntirho lowu nga rhurheriwa hi lava va information regulator va nga rhangeriwa hi advocate Phansi Tlakula va le ku vulavuleni na vaaki hi timhaka ta vuxokoxoko kambe ke sweswi hina hi bule hi swona hi bula hi masagwadi lawa ya nga tisiwa va nga kumiwa hi ku kuma ka lava va salga lava va langutaka ka timhaka ta matirhele ya timasipala hi ndlela leyi na meyara wa Greater Giyani councilor Thandi Zitha Mayor, nhlekani? Nhlekani Khalanga na vayingiseri van'we. A khensa swinene mani. Ha mi khensisa mani ka masagwadi. Veri a mo dlemulela tanihi masipala wa Greater Giyani eka masagwadi tolo. Mi kume masagwadi ti award tingani? Khalanga hi kume ti-award timbirhi. Ya award yo sungula i ku va hi kume unqualified audit opinion. Award ya vumbirhi i ku va hi improve hi fike ka qualified ya ka unqualified swi vula yini leswi ngopfungopfu loko hi kha hi languta ka timhaka ta vukorhokeri lebyi byi yisiwaka ka vaaki na matirhelo ya n'wina tanihi masipala loko mi kha mi kuma masagwadi hi ndlela leyo Khalanga swi komba ku tiyimisela ka ntirho lowu vaakatiko va nga hi dikita aka wona ku a hi la ku tikuma hi ri masipala wa Giyani ndzhaku kumbe va ku hi kume claim kumbe va ku hi kume qualified tikuma aka next financial year hi kume a clean audit so sweswo swinene ha swi khensa ene ni samarito ya mina yo khensa aka ATMM na CFO lontshwa hi nga n'wi laha emasipaleni va tikomba kahle leswaku va tiyimiserile ku tirhela vaakatiko hi ku pfunetana na hina van'watipolitiki lava hi nga deployiwa laha masipaleni leswi mi vulavulaka hi acting MM va mampela swi helele ku hi timhaka letiya ta vona
MM wa Mampela Vulavula Khalanga. Ani lava vo actor se swi vula ku na mm lava va ri koho ka xitulu lexiya ku endleke yini vo Lava contract ya vo yi hele December. oh okay Yi hele ku hela ka December na contract ya vo a yi hela. ayela Mara all in all yini ka ti-interviews endlini swilo hinkwaswo hi yimela ntsena ku hi ta appointa the new MM. se mi ri yini ka vaaki ku ya mahlweni va langutela ku vona yini hi tlhelo ra timhaka ta vukorhokeri mi hetsela mi ku yini loko mi kha mi languta ku fundiwa loko mi nga fundiwa hako hi vasalga na MEC hi ku angarhela Moni ku aka vaakatiko hi tirini ku tisa service delivery vona lexi hi kombisa xona i ku loko hi tise ti-project aka muganga wa vona hi lava nseketelo wa ku hi nga kumi ti-project ti yima hikuva toyitoya kun'wana hi nga kumi ti-project ti yima hikuva Thandi Zitha va tikuma va lava mali yin'wana yo tala leyi hi hetelelaka hi nga swi tivi ku hi ya yini loko hi kha hi tisa vukorhokeri emugangeni wa vona se lexi hi xi lavaka i nseketelo loko hi seketelana loko hi tisa project vaakatiko va muganga wolowo va seketelana na masipala ku vona leswaku project yi famba kahle hi tlhela ku na kwalaya ka project ku va vula ku ri na vukungundwani byo karhi va na lunghelo ra vona ro ta va ta swi report hi ku hina hi ya ku tikuma hi ri masipala lowu nga free aka timhaka ta corruption ene hi la ku tikuma hi ri masipala lowu tirhisanaka kahle na vaakatiko hi tlhela hi va komba respect leyi va yi deservaku leswi hi xichangani na hina hi ri i xihatla famba xihatla vuya swilo swi va hi ndlela ya sweswo swi ta hi pfuna swi tiva ku hi na shortage ya timali mara loko hi kha hi tirhisana kahle na vaakatiko swi ta hi pfuna swinene ku na loko hi ya aka mfumo le ka MEC wa Copta Makamu hi ya kombela mali ya extra loko va swi vona ku ntirho wu ntirhi na vona va na reason yo why va nga hi ngeteleli mali yo tala leyi nga ta pfuna ku yisa ti-service vaakatiko Ntemba mi tsakile a ni kha ni languta nongonoko lawa ve ri ku na ntirho lowa wu nga rhurheriwa kwala community hall ya n'wehe ni vona swin'wana swa swivulavuli i meyara executive mayor wa Mupani councillor Puleshai mi va vonini a ni kona mali oh n'wina mi kona ntirho lowu ya athende swin'wana mi kayerile a swi na mhaka ke vana na siku lerinene meyara ku dya ku hengeta ni khensa Khalanga mi pfuxela enkomo info a khensa swinene mi swi twile mingisero munghana lonene FM va lava hi bula na vona i meyara wa masipala wa Greater Giyani councillor Thandi Zitha va kha va kombisa hi ntirho lowu va nga wu tirha swinene tanihi masipala kusuka ka qualified mi hetelela va ya ka unqualified va ngeri va tsatsakela ku va yana le ka clean audit hi ndlela yaleyo leswi swi vulaka ku i swo kombisa i xifaniso lexi xi va ku xi kha xi vula leswaku ku na matirhiselo ya kahle ya swa timali leswi vulaka ku i swin'wana swa leswi tanihi timasipala hinkwato a hi fanele hi tikhutaza ku endla tano a ni tivi hala ka masipala lowu hala ka hina swi ndise ku yini a mi ni khwenutangi mache a ni tivi ku endleke yini swi fambe njhani na n'waka a mi fanele mi ni khwenutile hi swi vula loko mi kha mi tirha kahle mi nga chavini a hi swi vuleni swi tiveka kambe ke sweswiwani hundi laha ni ta mi byela leswi swi nga ri ku tirheni kahle ni andzhaka leswi xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula leswi nga tirhi ku kahle hi leswi vayingiseri minkarhi na minkarhi va tshama kha va vulavula hi timhaka ta ku magondo a Limpopo a ya tirheki sweswo a swi tirhi kahle se namuntlha hi fanele hi vulavula hi va ka hina ku kahle kahle xiphiqo xi le kwihi nan'we mi nga tshama mi tirha ka ndhawu leyi mi nga va mi tirhe ka lab 3 VM3 gas 3 hi byeleni ku xiphiqo xi kwihi laha ka mintirho ya vaaki ta mi nyika xifaniso a Giyani ku na ndhawu yin'wana ku ri circuit office laha ka ximati laha a circuit office ya a ni swi tivi ku circuit office ya hambi tlileni lithava hambi yini a ku ri circuit office laha i muako wa mfumo public works wa mfumo wa lowa hina lowu fanele wu va wu ri hansi ka ndhawu ya dyondzo kumbe ndhawu ya mintirho ya vaaki a va rhurhile vanhu lava va tirhela va va na tiofisi a Giyani College se a Giyani College
va TUT veri hi la ku ta yi tirhisa Giyani College yi ta va ravi ra Tshwane University of Technology se va boheka kumbe va sindziseka ku rhurha va ya kwi va tlhelela le muakini wa vona yin'we loko mo ku vona kwalaya loko mi kha mi ya aka home affairs ku na le ndhawu ya rin'wana ro tlhuma la hi le second office la se swi vula ku ndawulo leyi a yi swi koti ku tiyisisa ku vona ku vanhu miako ya mfumo ya hlayisiwa a yi swi koti ku vona ku magondo ya khuleriwa a yi swi koti ku antswisiwa network ya mapatu a Limpopo kate ko kona van'wani va vatirhela mfumo lava va tirhaka va nga timanejere va pfa va vulavula na mina un'wana i vulavula ku nga ri ka ndawulo leyi va vula veri loko wo ze i humesa aka muako hi mali ya mfumo lembe na lembe fane humesa mpimanyeto wa mali ya ku languta muako luwa maintenance kambe a swi le ku ndlekeni hi ku miako yi le ku hodlokeni kwala ni nga kola pulukwala ntshame ni mi byela mavhiki mambirhi lama nga hundza ni ku we khumbi ra dirata ya tihofisi ta ndawulo ya dyondzo ni va byerile va ndawulo ya dyondzo va ka i swa ndawulo ya mitirho ya vaaki na mi tshembisa yi nga ze ri hela lembe leri ka ha wise sweswiya ku na laha a ku ri na magondo n'wina mi tiva ku xangu yintshwa ma xi vona xikolo xa venge xangu yintshwa loko mi huma mi ya mugangeni lowun'wana mi ya kwi hi le ka ngomngom loko mi huma mi ya ka ngomngom hayi ku ya le ka bevula halawani mi ya ka ngomngom ne a ku ri dipatu dikulu laha ku famba tibazi ta ka John Hlungwani na titaxi ta ka Makumbani kwalaya sweswi i libudulwani loku famba mathayele mambirhi kwalaya ri daye yini patu a hi xihundla ku Avembe East ku nga hala ka Malamulele ku hava mapatu i ntiyiso sweswo se ndawulo yi ri yini a hi xihundla a ku hamba ku khuleriwa n'hweti yin'wana na yin'wana mapatu hikokwalaho ka yini swi nga handleki i mani a fane a endla yini ku na ti-senior manager ku na ti-HOD ku na ti-directora va nge le ku holeni mali siku n'hweti yin'wana na yin'wana va famba hi madimovha makulu va na ti-subsidy ta leswi na leswi na leswi ka ndawulo yaliya kambe vaaki va kuma yini hi yo mhaka leyi hi lava ku vulavula hi yona namuntlha ku loko ku ve ndawulo liya ya pfariwa a yi pfariwi a hi lave na kulukumba ndave ra makweta ku va ta vulavula tanihi xifundza ku va tiva yini hi mitirho ya ndawulo liya se a ni tivi ku xiphiqo ku nga va ku ri yini ku hi nga va kumi kambe a hi ku twimingisero wa mina hi le ka 0860 002543 namuntlha hi timhaka ntseni ta magondo hi va hi heta ku na nkulukumba Sithole hi nga ta va hi kha hi bula na vona ku nga ri khale laha va ta kota ku hi nyika xifaniso xa ku voho va le ku ndleni yini ku twisisa ku va kota ku kuma ku vukorhokeri lebyi bya byi fika na le ka tindhawu teto Malamulele East yi nga Vembe East a ku na mapatu ni fambe hi kona mavhiki mambirhi lama nga hundza laha ku ri na mapatu a ku ri mapatu na bodo yi komba ku Matiyani Gofu mara ku ha patu tolo MEC Dr. Poppy Ramathuba va yise ti-ambulance ta 12 12 hinkwato ku ti ya korhokela vaaki kusuka laha xibedhlele xa ka Malamulele ti ta va korhokerisa ku yini ku ri ha mapatu ti ya ku tshovekeni hinkwato a ni na va lava rheyilaka na a va swi koti kambe ti ya ku tshovekeni se loko ti tshoveka hi kombetela mani tintiho hi kombetela MEC Dr. Poppy Ramathuba hi ku a va tisangi ti-ambulance ku ve ku na ndawulo leyi faneke yi khulela mapatu va tirha yini sweswiwani R81 ku sukusela la a Marovala ku fika le aka khona ya ku jikela a Munich i ti-potholes ntsena ku rhumeriwe vanhu ku va ya pfalapfala vanhu va lava vo fika va tota swa ntima loko i ya yi nga swi vonangi kahle i ya wela ndzeni ka goji vo tota swa ntima ku nga pfariwangi pothole hi mhaka yini hi mhaka ya ku na munhu loyi a nga le ku va landzeleriseni ku vona ku va tirha hi le ka Byandzana a hi sunguleni lo nhlekani President Mathebula. Menjani? Hlayiseke munhu mi ri yini n'wina? Mi vulavule ngopfu mani namuntlha i nga ri moya wu le henhla xitereki xi le henhla ngopfu.
ana ta commenta ngopfu na yaleyo mi nga hetelela hi yona leya patu lera ra kwala ka Sipofo ku ya fika le ka Maroda. A ri Fambeki patu lerani a ni la ta a ni ri ku tshena mina ku ri ku ka ku nga ri na vanhu van'wani va tirhisaka patu leriyani va nga ka mfumo na or ka lava va nga ka department ya leyani. Ni suka ka yaleyo a ni na nkateko ya ku va ni ri a khorweni a ni munhu loyi ni kumeka ngopfu ku hele kaya kambe a ni ri a khorweni ya kwala kaya laha ni nga khoma hi tingana loko un'wani wa committee loko va karhi va vutisiwa swivutiso va tsandzeka ku swi hlamula vaaki va karhi va complaina hi ti-grader ku ri ti fanekele ti ta khulela na swin'wana na swin'wana kambe va nyika xikombiso xa ku as a greater Giyani a va na ti-grader. Ni ti vutisa ku ri hi nkarhi lowuya wa mfumo hi nkarhi wa vantsan'wini a ku ri na ti-grader leti a ti tshama laha a ku ri khale ka masipala sweswi a ta ha ri kona. kambe a hi swi vekeleni xikongomelo xa mhaka la ku swi kota ku twisiseka ku hi ya kwihi loko mi ku hala kaya mi vula kwihi a ku vulavuriwa hi ku patu ri ta khuleriwa kwihi ri ya kwihi loko gradara yo tshika yi tini. Okay, mina ni muakatiko wa la Gandlanani ka khale. Okay. So leswi vulaka patu leri ra fanele ku khuleriwa kusuka laha ka Vahlave ri ya fika le Nkoveni. A ni ku kusuka le ka Vahlave ku ya fika a ka Nhlaniki leri va ri vitana ku ri original ra masipala. Leri a va fanela ku ma khulela hi lama ya nghenaku a switandini a ni veri hi minkarhi ku fanekele ku khuleriwa mapatu lama ya nghenaku a vuhosini na le ka titliliniki na department hinkwato leti ti nga under mfumo or masipala. Kambe ka xitarata xixiya xa kwale andhuneni or a vukosini bya ka khale xi na mabyasi a xikarhi ka xona xi na mabodi a xikarhi ka xona laha lava va fanela ku paka timovha kwala loko va ti akhorweni loko va ze va paka timovha swi komba ku ri timovha leti fanelaka ku hundza ti va se ti pfalelekini hi ndlela yin'wana. ene sweswo swi va swi hoxekile hi ku i ntirho wa voho tanihi masipala ku vona ku switarata swa miganga swa khuleriwa. Mina ni tiva tatana Pheni a va hamba va tiyisisa ku ka nkurhi ku khuleriwa switarata leswiya swa le ndzeni na swi tiva sweswo ni swi vonini. Se i ntirho wa voho tanihi mukhanselara tanihi masipala ku vona ku switarata swa le ndzeni ka muganga swa khuleriwa. A swi le ku endlekeni sweswo hinkwaswo. Xa vumbirhi ta va ni khe ni humanyana a ka nhlokomhaka ya namuntlha kambe nda kombisa ku ri veri impi vaterikani na tona veri a va na tona leswi swi nge ku fanekele ku ta vaterikani ka muganga liyani hi ku a yi na mati loko ku ve na nkosi. Se ni ti vutisa ni ri nexe ku ri swi komba ku ri ku fanekele ku va na mukosi hi kona hi nga taniwa mati na kambe i ntiyiso yaleyo swi hi ndlela leyi ko va kumbexana ni nga swi tivi kahle kambe lexi hluphaku mingisero wa mina i ku na leswi vengeri i water authority ya ndhawu yaleyo kan'we hi mi vulavulaka hi yona i Mopani se a hi Greater Giyani se i xin'wana xa xiphiqo xa se swiphiqo leswi swi tala ku va koho swi fanele swi lulamisiwa hi timhaka ta mafumelo ku ya mahlweni kambe ni mi twile boti wa mina ni khenseni nkarhi wan'wena ku khensa mina inkomo 0860002543 ni ya ka Bongi n'wana Timaluleke a ta hi byela ku mahungu ya wara yan'we ya ta yimise kwini ku na vayingiseri vambirhi la layinini la ni ta sungula ni bula na vona ni nga se bula na tatana Sithole hi kota ku twa ku voho va ri yini va khometi timhaka hi ndlela ni kombela hi nga humi mhakeni a hi vulavuleni hi magondo swi tele leswi hi nga vulavulaka hi swona na swi tiva kambe a hi vulavuleni hi magondo mi nyika xifaniso xa laha mi tshama koho leswi mi hlanganaka na swona laha vulavulaka hi koho Gandlanani ka khale na ku tiva na switarata leswi va vulavulaka hi swona na swi tiva xi za xi tlhuma ka vula na kwala switandini ku fanele ku va na ntirhisano ne a ni mi kuma ku ri na miti mimbirhi yi nga langutana kwala xitandini ka xitarata xexo loko lava muti lowu va khulela va fika laha na lava van'wana va khulela va fika laha ka pfuleka xitarata lexiya xi pfuleka no vula ku i swin'wana swa leswi na hina hi
hi nga hoxa ku xandla hi swoho kwala sweswo na swi twisisa sweswo loko xitarata xexo loko masipala wu nga seta loko n'wina va hala mi khulela mi fika la xikarhi na lava va hala va khulela va fika xikarhi ku basile xitarata xexo aswo naswo sweswo swi fanele swi langutiwa ku a ho khondla mavoko na hina tanihi vaaki hi languta tlhelo hi ku va ka masipala a va seti kambe mina mhaka kulu leyi ni nge le ku vulavuleni hi yona i ya magondo ku na vanhu ku na ti-directora ti-chief directora ti-senior managers ti ka ti nga manage nchumu hi ku mapatu ku nchumu a ku fambeki kambe va hola va tlhe loko hi kombela tilifiti va nga hi lifiti sweswi loko munhu i ta ya sungula bindzu ra yena ku la tandla xibazani na ku tandla bindzu ra swibazani i ta xi xava namuntlha xi renka kusuka a ben store xi ya ka ndindani ri nga sipela xi tshovekile vana va ya va ha kumi nchumu a va ha kumi swakudya ye kha n'wi hakela hi mali ya hina ya xibalo kambe a nga ri ku tirheni na ku tiva timanejara leti ku va mani mi maneja yini loko mi ri hava tigradara ku ri na manejara dlayani poso ya manejara ivi mi teka mali liya mi xava tigradara hi ku a nga maneji nchumu musi ku hava na tigradara nongonoko wa Afrika wa vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa leyi i Afrika wa vulavula 0860002543 un'wana mingisero lo nhleka Hayi bot Pat minjani? hi pfukile sesi minjani Hi pfukile. na cancer Hina hi la ku hlamula ka leya mapatu ne. Leya mapatu bot Pat ya hi karharisa ku ri a hi swi na ku hi fanele hi endlisa ku yini na loko hleketa ku imuka ku ta ximovha xa mina xi ta vuya xi onhakile loko ni vuya kaya ni suka ni huma laha Tiyani a Tiyani mo ni mi byela ku se hi tirhisa ku hina laha Tiyani se hi famba xikarhi ka mita ha ha tirhisi patu lera ra main road ku a ri pfuni nchumu wo teka tiawara wa ha lava ku famba na swigidligidli matwisisi hi famba na swigidligidli leswiya heta tiawara wa ha ri laha i try ku ya fika laha ya hi kona so hina hi vhe hi tinghenela xikarhi ka miti hi try ku at least hi kota ku hi khokhovela swi va easy nyana hi ndlela yaleyo sure so hi swi tivi na ku loko ma vula hi timanejara na ku ta exist or ti ko or a hi swi tivi bothat a hi swi tivi ku hi fanele hi endlisa ku yini na loko u fanele report a wu swi tivi na ku hi fanele report ku yi kanjhani yi koho ndawulo ku na i ndawulo ya MEC nkakareni ra kgwale kumbexana na vo loko va kuma MEC va ta hi byela ku va na toho timanejara va na vatirhi na loko ku hava vatirhi hi ve swi tiva ku ndawulo liya hava vatirhi ivi yi pfariwa na swi vona swi ta hi pfuna ngopfu na sweswo hi ku mina n'wana wa 9 years a ni tshembi na ku na swi mapatu wa xi tiva ka le a Tiyani a ni tshembi ku tshama xi vona xi nghena patwini a nga tshama loko wo vona xi hindza hi ku hi dline khale swa karharisa swilo swi va endlelaka swona mara loko ku fika ti-vote va hi lava right through ku ya hava vote ma swi vona mativa na mitwa kwala ka tivoti a ni mi ta votela va MEC nkakareni ra kgwale va premier Stanley Mathavatha sweswo kambe ku na munhu hi loyi veri i HOD a nga voteriwi phela munhu loyi i tshamisa sweswiya kwalaya i ntirho wa yena loyi i tirha kwalaya a nga cinciwi na loko va ku reshuffle i tirha yini yena i hola mali lembe na lembe n'hweti na n'hweti i tirha na n'hweti a hi swi tivi na ku famba ka patu ra njhani loko u famba ka leri hina hi fambaka ka rona hi ku swikhorokoro swa hina phela swi lasti good friday tshame xi tiva loko se swin'wana ma good friday loko decide ku ya ka loko vuya hale i vuya se swi onhakini swilo a swi tsakisi swa vava ni mi twisisi khensa ngopfu enko lava votiwa na vatwa lavo votiwa na vatwa kambe ku na vanhu lava va tirhaka very i senior manager i tiva ku i manager wa mupani wa ka public works i manager ku raha mapatu i manager ni miako yi kha yiwa a swa ndzi yi dlayiwa posa ye hi ku a nga le ku tirheni va ku i manejara wa vembe wa public works i tirha ene wa swi tiva ku loko mi gungula mi ta gungulela MEC ya kha nga ndli nchumu ku va hi swona hambi swi ri tani na vo MEC va fanele va tiyisisa ku vanhu va tirha kambe vana va lava va tirhaka lava va tirha yini i mhaka leyi yi nga xiphiqo leyo se hi fanele hi twa ku endleka yini ne vo ka va nga se ni tisela vayingiseri a no vulavula ngopfu vo ka va nga se ni tisela vayingiseri loko va ni tisela vayingiseri ku ta vulavula vo vayingiseri na mi vona mi le ku fonini hi mpela kambe yima ni sungula ni twa swithole la swithole nhlekani minjhani hi pfukele minjhani hi pfukile ve ri n'wina swa mbava swa mapatu mi ze mi yimayima mi ndla yini
xo sungula Mahaxi ni rhandza ku khensa nkarhi lowu mi nga ni nyika wona amoyeni ku vulavula na tiko na n'wina. Hina la Collins Chavani hina nhlangano lowu tirhanaka na timhaka ta mapatu. Hi yimayimini hi March last year hi heleketa memorandum ka Department of Public Works hi katsi mapatu hinkwawo ma Collins Chavani. Lexi hi hlamarisaka Mahaxi va ka Works a va ha vuyangi ka hina ku vi na timitini to tala leti va nga tsutsuma va kombisa ku va hava swo tirha hi swona hi nga hundzela emahlweni ivi hi hindza hi yisa memorandum aka province ka ofisi ya premier hi yisa memorandum ka ofisi ya MEC ivi kusuka kona hi yisa memorandum ka rally. So hi ku katsakanya ku na mapatu lama nga makhale swinene ro fana na patu leri vanhu va rilaku hi wona mambirhi D3647 ri nga ra kusuka ka Dinga until Tlhaveni ka Bevula na D365 D3645 ri nga ra kusuka ka Mchipisi until to Magona. Mapatu malawa mapatu makhale mapatu lama ma tirhekaku hi tlhelo ra ikhonomi. Se hi hlamala ku why mapatu lama ma nga endliwi ende ku ya emahlweni ku va na patu leriya ra D3640 leriya ri ku vo Xigamani yini hi kuma ku leriya patu ri pasini ri le ka advanced stage ri le ka designing ku ri nga nghena xikotiri anytime. Ivi ku va na patu leriya ra D3661 lero suka ku na kun'wana ve ri le ka Mriri ku ya ka Xikonele mi fambisa sweswo mi ya ka vo until mi ya richa vo Xikoli. Se patu leriya swi hi tikela ku xo sungula a ri na public transport ri lehini a ri attach ti-village to tala mara ri ve ri hlambanyiwa hi premier. So hi ngo aka premier hi ku premier va na matimba va nga hi hlambanyela patu ra D3645 na patu ra D3647 then matshalatshala hi endlile Mahaxi hi committee meeting kambirhi ka nharhu ka road agency Limpopo ku fika la road agency Limpopo yi nga twa swirilo swa hina yi ta kambela mapatu lawa mambirhi lama ni ma vulaka ra D3645 na D3647 na hi ku pfunana hi ti-tribal ta hina na all stakeholders. So ni nga vula ku sweswi swa mapatu swi le ka xiswi ma nga xiswona. Mi tshama sa sweswi ya mapatu ma ri xiswona njhani hi ku ku na loko va ri haya tigaliyoni a va thendara a ni va leswin'wana va nyika tithendara loko ku lava ku RDP va nyika thendara loko ku lava ku endliwa xo xikontiri xolexo va nyika thendara hikokwalaho ka yini va nga nyiki thendara ya ku khuleriwa mapatu va koho lava nga na magaliyoni na fanroyi na wona kwalano magaliyoni a ta khulela ivi va n'wi nyika thendara yaleyo a no n'wi lavela thendara kambe no vula ku magaliyoni ya koho. Ya Mahaxi kwalano ni nga yima na n'wina that's why na hina ka papila ra hina leri hi nga ri tsala a hi lavi ku ta tiva ku public works yi na magaliyoni yi hava magaliyoni leswi hina hi lavaka ku tiva xona i ku mapatu ma hina ma khuriwa ma fambeka hi fambile hi mapatu lawa hi ma-assessa mi nge ngheni ka Bevula Mahaxi wa mina mi nge ku fambi ka Kovani hi timovha letiya tintsongo ku na maribye ka chavisa ku Fambeki biloho ra kapeni ra dzinginika no dzinginika leriya ro karhi un'wana na un'wana ri nga tshuka ri endli swilo swo chavisa. So i kinga leyi hi nga na yona Department of Public Works yi le ku tsandzekeni swinene ene a yi tsandzeki swintsongo na hi ngo premier hi ku va na matimba patu ro fana na D3661 ra ka Xikonele vo lo yima kunene hi ri nkosini va kombisa ku as premier va ri hlambanya patu leriya ku ri endliwa xikontiri leriya ra ku swi nga va olovela na ku patu ro fana na lera le Green Farm patu ro fana na lera a va ri hlambanya hi mhaka yini a va ku va onara delete meyara Big Moss patu leriya a va vulavula kosini wa meyara so swi tikomba kahle ku va na matimba va nga kota ku hi endlela ri le ku ndliweni lava ku swona ri le ku ndliweni a ni sure ngopfu ka swoswoleswo ku ri le ku endliweni mara loko hi ri karhali ri hlayiwini patu leriya ku ri wela ka lama nga submitiwa ma fanelaka ma tirhiwa hi ku hlambanyiwa i yin'wana mhaka ku ndliwa naswo i yin'wana ku rona ri vuliwile rero leriya ra ku a
hi lava ku matimba malawa na hina ma hi pfuna va hi hlambanyela mapatu ma khale ku hava mapatu ma khale ku fana na lawa aka Malamulele Mahaxi a ni vulavuli hi ku ni tshama ka Malamulele mara ku hava patu ra khale ro fana na lama ni nga ma vula sweswi mari vona ro ri famba hi le ka Mchipisi ri hindza hi le ka ve ri le kwi ka Magona loko suka ka Magona ya kwi ka Mashobs e suka ka Mashobs ya ka Ngomngom mari vo e suka ka Ngomngom khupukela AC i patu leri ra ku famba tibazi ta ka John Tlungwani kwalaya i patu leri ra ku famba tibazi ti-taxi ta ka Makumbani laya loko mo suka laha ka Ngomngom ya C patu leri ya se ri pfalekile ku lo sala kwala ku kandziya ku mathayele mambirhi ku nga ri sweswo ntsena Mahaxi patu rero loko mi ri ka Magona mi hindza ka Magona ku na muganga wuntshwa vongo hi le ka va ri hi le ka Mafada ri tsemeka ene a ri tsemekangi sweswi ri tsemeki khale swi na malembe mapatu malawa a ma le ku tirhiweni a ku endliwi nchumu hi wona kahle swa hi kanakanisa ku ndzawulo leyi va ngo i public works Avembe yi kona ya hanya kumbe yo va na vanhu lava kumaka mali ntsena va nga ka payroll ya mfumo na yo va na vanhu lava kumaka mali va nga ri ku tirheni sweswo hi ku loko va ri hava galiyoni kasi public works yi tirha yini va tirha makeni swikolo sweswi loko va za va tsandzeka xikhurapatu na ti-patrank to chela igravelo so i mhaka yin'wana yaleyo Mahaxi na ni mi twi switolo leswaku i xifaniso xa kahle lexi mi nga nyika xoho xa ku hi mhaka ku a swi le Vembe ntsena swi le Vembe swi le Mupani la ni tivaka koho ngopfu swi vula ku hi nga pfumela ku public works a hi swi koti hi nga pfumela ku na vanhu lava holaku va nga ri ku tirheni nchumu hi nga pfumela ku loko ri ku Vembe yi na manejara a nga le ku pfuneni nchumu loko ri ku Mupani yi na manejara wa public works a nga pfuni nchumu hi ku loko ri ku va lava vambirhi va pfuna nchumu Malamulele East na va lava va vulavulaka un'wana a nga vulavula hi le ka Khani patu leriya ni tshame ni ya ni ya haxa nongonoko wa Afrika wa vulavula ni ri laya a girawundini ya ka Khani ri tivisiwa na loko ri ta ndliwa kusuka laya ka N'wamankena laha ka Vahlave ri khuphuka ri ya humelela ka Nhlaniki sweswo ri tivisiwile se a ni tivi swi na malembe mangani ku famba ku swi tshama ku ndliwa nchumu na ku swin'wana Mahaxi mo ni swi boxa amoyeni Department of Public Works ya le Vembe a yi le ku hi pfuneni nchumu hi xaniseki ngopfu ku na timithini to tala va nge te hi ta tshama hansi hi vulavula na vona va hi nyika boardroom va huma va famba hi sala hi ri ti-stakeholders ntsena sweswi ni vulavula ku na a mi fanele mi vulavula na mani i mani ya lowo endla sweswi menejara wa ku ku ri mani menejara wa vona i kulukumba van'wana va ri i Mr Chindani ivi ku va na deputy manager va ri i Mr Tendani Mundawu hi vola hi i Mr Chindani na Mr Tendani Mundawu na Mr Tendani Mundawu na van'wani lava a va ri kona va ti-design na ku kambela na swilo mina lava ti-manager lava ti-manager ni boardroom vanhu valava va huma va famba hi vi na timithini kanharhu va huma va famba hi nga tivi ku va heleli kwihi kun'wana hi rindzela va nga ti boardroom ya ka Malamulele nemetweli papa nemetweli nemetweli stolo a khensa swinene a hi voneni ku hi ta pfunana njhani tanihi tiko ku vona ku vanhu va tirha leswi va hakeleriwaka swona loko ku ri ku va swi koti va tshika inkomo xiphiqo i ku a mi langi ku ma swi lava ku va korhokela vanhu kumbe a mi swi lavi i ntirho wa n'wina se loko mi nga swi lavi tshikani ku ta thoriwa vanhu lava nga ta tirha leyi Palamende ya rixaka leyi i Afrika wa vulavula a hi tsutsumeni hi nyika vayingiseri nkarhi va vulavula hi wo sungula hi loyi nhlekani ndona ku wo sungula hi loyi nhlekani ivi a pressa laha ku a nga ha la ku vulavula a hi tekeni lava na laha ku na munhu laha ku na munhu laha ku na munhu laha 0860002543 hi loyi nhlekani mshaku a hi papa ikona khensa Mahaxi man lexi ni tsakisaka hi nongonoko lowu i ku loko ku fane ku laviwa vanhu lava va hi rhangelaka hambi ko va ku ri premier hi byakwe
ma swi kota ku va kuma ni loko MEC enkarhini na vona va ta kumeka va ta kota ku accounta cause leswi swi nga ku endlekeni hi poor road maintenance i crisis leyi nga kona muhaxi ni tindlela tin'wana leti ni nga ti vula mina vumbhoni bya kona ni swi vonile ku tindlela ta kona a ti fambeki and then leyi ka strategic route leyi ni ngo 81 from Polokwane yi connecta Tsanini yi connecta Giyani Malamulele yi kha ya Kruger National Park ka ndhawu leyi ni nga yi hlamusela ni nga katekiwa kumeka ni kha ni vona vanhu va kha va sindasinda ni cinga ku va sindasinda swona kasi ka vula sweswi ni nga swi vula i north leswi va kumekaka va kha va swi endla mhaka patu leriya a ri fambeki muhaxi so leswi ni lavaka ku swi kombisa hi leswiwani hi ku na ti-gravel road ta hina mapatu lama ma pfumala swikontiri it's a nightmare ku driver ka wona muhaxi wa mina i kumeka nkarhi wun'wana i ti byela ku ni nga jika ni nga yi la ni fanele ni ya kona mara hi mhaka ku swa boha ku i fanele i ya la ka point B laha rendzo ra wena ri ku kombaka kona wo fanele i kumeka i fostela i ya fika kona mara leswi mapatu ma nga yi swona ku vula ntiyiso a hi swona na katsongo ti-administrators ni tsakile namuntlha muhaxi hi mhaka ku ni le ku va thotheni loko ku ri ke ni va le ku yingiseleni a va kumeki they must take heed ya leswi swirilo leswi hi nga na swona tanihi vaaki mhaka ku Kavula ve le ku va swi dyondzeleni a hi vulavuli va n'watipolitiki laha hi vulavula hi laha hi munhu loyi a nga na qualification ya kumeka a ri na ntokoto wa ku tirha ntirho wo karhi yes i tshama kahle in a posh office la ku na aircon and everything mara a ri le ku monitoreni ka ku vanhu lava fanelaka ku ta ehansi va ripotaka ka vona va kumeka va kha va lunghisa mapatu ku nga va ku pfala ti-pothole ku nga va ku kumeka va kha va gravela mapatu lama hina van'wana hi nga na khombo ra ku famba eka wona ma komaka ma nga ri na swikontiri va swi landzelela na swi tikomba va nga swi landzeleli swa vona Kavula i ku loko vanhu va complain vanhu va rila hi ta kombetela van'watipolitiki hi titiwo ku veni lava va fanelaka ku vona ku swilo leswi swa endleka hi vona na vona van'watipolitiki ku na leswi Kavula va fanelaka ku kumeka va kha va swi landzelerisa ku service delivery yi ya swona vanhwini na mara vanhu lava va nga tholiwa tanihi ti-administrators vanhu lava dyondzeka va na more than 1 degree ku ya henhla mara va dyondzini vanhu lava mara a va le ku endleni ka swona leswi va fanelaka ku endla swona it's a crisis muhaxi hi kombela ku mi ringeta hi matimba hinkwawo sungulani kwala nhlokweni mi fika ka kareni hi ta twa vona ku vona va ta dilana na vanhu lava hi mhaka ku Kavula va kona vanhu lava va tirhaka mintirho leya ku hi kota ku hi famba na hina hi nga ri ku na swikontilo ni nga kona so hi khensa nongonoko wa n'wina muhaxi hi ri xandla henhla ka xin'wana ka na ni mahlweni inkomo mhaka yikulu la i ku hi nge rileli swikontiri hi nge rileli swikontiri hi swa fana na swikontiri swa ko loko va ndli swona eka ngani kwa ku ndliwa xikontiri xa kusuka bandeli ri kopo xa Elimu xi ndliwa ra vungani eka ngani kwa ku ndliwa xikontiri xa kusuka a Lomondo kopo xi ya ka a hlanganani ka njhakanjhaka eka ngani kwa ku ndliwa xikontiri lexiya xa kusuka a ka R81 i nghena ka Nkavela a vele ku xindleni ra vumbirhi sweswi hi mhaka ku ro sungula vandlili va nga ndli swona va tlhela va swi pasisa va ku hindle patu se lexi hi rilelaka xona i ku khulelana loko ku ri ku a mi khuleli ndlanani swi swo tiya hikokwalaho ka yini Professor Ntsanwisi va kote ku ndla patu na mfumo wa lewa wa xihlawuhlawu ri suka Giyani ri ya Elimu ri tshama 10 ra malembe na ku tlula ri nga onhaki leriwani ri ta ndliwa namuntlha endzhaka rin'wana ri tshame ri ndliwa Giyani a kwala lokixini ri namuka siku ri pfuriwaka munhu kume mali a famba a tshama leyi a tshama kona a tidyela hi tlhela hi hlekalela hi ba mavoko hi mhaka yini 0860002543 ndaka leswi laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula enhlekani mi amukeleli ka munghana lonene ahe papa enkomo chauka a hi lava ku vulavula hi yona yale ya mapatu
i ntiyiso mapatu ya hina a ya tshamisekanga. Lexi xi vavaka swinene i ku hi huma eka mapatu lawa a ya ku ri hava na swikontiri kambe a ya fambeka. Loko mi nga languta ka mfumo walowu hi sukaka ka wona wa Gazankulu, ndzi tiva ka Malamulele a ku ri na Malamulele East, Central and West. Ku ri na mabaliyoni tindhawu leti hinkwato laha a mi nga ta kuma ku ri na patu leri vo ngo a ri fambeki. Kambe sweswi a hi tivi ku humelela yini ka busy government. Ha swi tiva a va swi koti. Hi ku Malamulele hinkwayo yi pfumala mambirhi manene. Laha Malamulele a yi na magaliyoni na swi tiva kahle hi 1994 mo tala laha ma nga ya ma sungula mapatu aka area leyi ya ahehla. Mara ku ta fika sweswi hi le ku hluphekeni hi patu. Mi va vitana ku va ta khurhela patu. Ma tsandziya ku va endla patu leswi ri khurhelisiwaka swona. Va fika va fambisa ganda ra vona ri back va flag ku pfula yina mati mo kuma ku tshama. A swi kombi ku ri na vutivi bya ku endla patu ku ri kota ku va ri humesa mati ma nga tshami la ndzeni. Patu ri leha tikhilomitara ku ri hava na trench ya ku humesa mati. Va mi languta ka vona vafambisi hi na mapatu mo tala va ta mi byela ku i ra ka district. Mara district leyo mina ni fika kun'wana mi pfumela ku ri vanhu lava vo va tiofisini. Loko mo ya languta nkarhi lowu ya Malamulele a yi vulavula hi municipality, district yi humese plan ya ka Malamulele a yi komba location, yi komba va madusi va ku yo Malamulele ku namuntlha va yi tiva Malamulele. How do you believe? That's why mi nge vulavuli hi leyi a mi vulavula hi kona loko mi ri va magona. A va ku tivi hi ku vuyo tshama tiofisini. Se lexi lavekaka ku laveka varhangeri lava nga na timbilu ta vaakatiko. Mi kuma ku a tiofisini minkarhi yo tala sweswi vanhu va dyondzele mitirho. Wa rivala ku poso leyi a nga ka yona a yi politikali. I poso leyi a faneleke a huma a yi kanele u fanele a va ka vandla ro kala ra tipolitiki, mara hayi loko a ri ka poso. Se hina vanhu lava kumekaka u le posweni mara a ri ka swilo swimbirhi na lexi a nga tholeriwangiki xona. Loko mi ku mi lava service delivery u ta mi tela hi tlhelo ra hala ka tipolitics. Hina hi lava ku vona patu ri rimeriwile. Mina ni nkateko wa ku tiva mapatu ka Malamulele hi ku a ni tirha xiphoriseni. Ni kumeka ni ri mufambi wa wona hinkwawo hi ku ya hi poso ya mina. Loko no suka ni ya fika ka Magona a ni nga ta ya ka Mtititi. Ni boheka ku vuya ka Mchipisi ni kota ku ya ka Mtititi. Kuku i pfuka wutsongo ngopfu mara a ri fambeki. Ni fambe hi rona na mina ni swi voni a ri fambeki na buloho leri a ri le ku tsemekeni a leswaku fambeki nchumu kwalamu vula kona. A ku na ku va tshama va hundza hi kona ni nge pfumeli ku va tshama va hundza a va ta va vulavule swin'wana. Lexi humelelaka thuriwe vanhu va ya tirha a tiposweni va nga fambi na swiyimo swa tipolitics. Va famba va ya tirhela vanhu. Hi swona hina hi lavaka swona. Nemetweni imani twa lava inhlekani mi amukeleli ka munghana lonene. Khalanga njhani? Pfukeni njhani? Tatuti na rizini ra nyoka nkarhi ke fambile. Mi khoma kahle foni a mi twani. Khomani kahle foni mi kota ku twana. Sweswi ke na twala. Ya matwala yana ni mahlweni mi ri yini?
a ni hlamusela ku hi ta tsutsuma hi rivilo ra nyoka ku hi hatla hi heta timhaka Khalango hina mina xiphiqo xa mina tiko leriya ra le ka Papazera le ndzeni ka timasipala timbirhi mina ni khorisi xa vanhu mara loko mi fanele mi ya lava swilo hi tala ku tirhisa thoyando se loko mi suka le Gumbani mi nghena ka Papazela mi huma mi ya kongoma le vongo hi le Makova ma ku tiva swinene se masipala lowa wa Thulamela wa hi feyile ku patu leri ya vulavulaka hi rona ro nghena Makova mi ku vo DBB ka hela vo 6 months va nga ri khurhelangi ende i patu leri ku fambaka mabazi every day mi nge tshembi ku famba timovha loko mo ri languta hi leswi ri nga xiswona kambe ra antswa hi ku mirhi ro hela va 6 months lama hi vulavulaka wo ku fana na lava kha va kombisa lava va ku heta ku miyingiseri a ri si tshama ri khuleriwa ro va ku pfalekeni mi tlhela loko mi tlhela mi huma leti ku yena ka Papazela mi kongoma le vo n'wele ka Pietboy mi ta hi le ntshaveni ma ku tiva na kona swi wese kona ku vanhu va ka Papazela loko va fanele va ya a tliliniki a va tirhisi ngopfu ya ka mukhomi va ya le aka Pietboy mhaka ku nga ku tshegisa kona tikahle na madokodela mafamasi se hi le ku hluphekeni hi mapatu ni hetelela loko mi huma ka mukhomi mi tlhela right ya n'wina mi ya ka mahonisi between mukhomi na mahonisi va le ku hluphekeni va tithekisi va ka Malamulelo hi mhaka ku kwalaya nyana loko na mpfula kona swi va swi ri wese se mina la ku blame hina vaakatiko hi mhaka ku mfumo wo langa ene kha hi vona ku a va hi tirheli i ncini leswi va hi hakelaka xona ku ti-350 leti i ta government a ta vandla leri fumaka kambe a hi lava mi va votelaka ntsena phela lava va nge le ku hi feyileni la na lava va ti-HOD a ti voteriwi ti-senior managers a ti voteriwi hambi mo cinca mfumo va ta tshama va ha ri koho vanhu lava hi vulavulaka hi vona why hi nga piti shutdown teto hi ya tiofisini ta vona hi fika ku hi nga namuntlha hi kombela ku mu huma hi ku swa fana hi ta famba everyday kwala ka nongonoko wa lowu Khalanga hi kha hi rila mara a ku na nchumu leswi hi nga ku endleni ka yini hi nga ku pfunekeni ka xona wo vulavula hi ku twa ku vava hi ri vaakatiko vonani mi xava movha sweswi ku nge se hela vhiki ku fake windscreen i nga fanele ku mi replace na windscreen ya n'wina hi ku swi le ku onheleni na hina vaakatiko ka development muaki wa mina ni metwepa ni mani kuma mahungu ya misava leswi swo vula ntsena sweswo ku leswi ma ku swi vula ku miyingiseri swi na nkoka hi nga languti ntsena van'wana tipolitiki a hi tiveni ku i mani senior manager a hi tiveni ku hikokwalaho ka yini va tatana Ncindani va tatana Tendani Mdawu va humini ka tinhlengeletano va nga yingiseli vaaki ku va ri yini hi mhaka ku va tiva ka va votiwe se i nkarhi wa ku tirhaniwa na vona vanhu lava va nga fanele va tirha va nga tirheki bonge n'wamun'wana timaleke hi loyi na mahungu ya misava ya awara yan'we ya vonge nongonoko wa Afrika wa vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi mahungu na vongi n'wamun'wana timaluleke ya rixaka leyi Afrika wa vulavula minjhani botpet na muhumelerisi mhaka ya mapatu yi tlhontlho swinene loko mi lava ku vona ku mhaka ya mapatu yi na kinga ende yi vangela ntshikelelo swa tikanyana u vona galiyoni yi ta khurhela mapatu lomu hi tshamaka kona mugangeni ya laha hi tshamaka kona loko galiyoni u tshuka hi tini hi loko mugangeni wa karhi ku ri na funeral ku ri na kosi va yi kombela hi kona mi nga ta vona galiyoni yi ta lunghisa mapatu loko ku nga vangi sweswo ku hava galiyoni mi nga ta yi vona yi khurhela mapatu a ku ri hlangana maseko la ka sana Dakar botpet hi kona enhlikani botpet na muhumelerisi kwalani botpet a ku na patu rin'wanyana ra kusuka hala va Khabane hala hi leriya ra rhelela hi leriya ri ya ndlula ka Mamgwagwayila ri ya za ri gcina va Mbepula le hayi patu leriya kusukerisani lo tswariwa i xikontiri mara leswi ri nga hlakarisa xiswona a ni tshama ni vona patu ra ku hlakala ku fana na ro leriya loko ka ni nga ri tivi vito ra rona ku ri i Dimane hayi botpet hala swa tsandza yo a swa tsandza laha vulavulaka laha eBushmakhuvelo block 18 ka Pitsoni ka Mjaji inkomo enhlikani botpet hayi hina hola ku hawoyezela tiambulense leti ti nga kona hala ka Malamulele ta 12 loko a ku ri ku tsakela ka hina vaakatiko kumbe mina as muakatiko i ku a va fanele tiambulense
va ti divide hi ti-local areas like ku na Mphambu local area, Xingwedzi local area na Mhinga local area. Ivi ti-ambulance leti va ti veka ku ti hunguta distance. A hi swi tekeni kwala ka Mphambu local area yi teka loko va vitana ambulance va ka Muswani, Xigama ni Dumela ku tirha kwala. Leti le xibedhlele na tona ti va ti kha ti tirha hi mhaka ku loko yi ti endlisiwe leswi swi ta va swa ha ri na probleme, mara hayi na hi khensi swinene. Ti nge vekeki. Ti nga hlayiseka ku hina vaakatiko hi kota ku hlayiseka. Inkomu. Inkomu mani, na swi twa ku vonelo ra n'wina kambe ti nge vekeki hi ku a ni ngo ti nge yimi van'wani va kha va hi lava hala yi nga yi. Ma vo mhaka kona. Mhaka yikulu ku a ti fika ti kumeka vanhwini kambe ti ta famba kwihi hi ku ha mapatu. Giyani Pat Khalanga ka nongonoko wa wena wa Afrika wa Vulavula. Leswi mina ni swi solaka ka mapatu ya le Giyani i ku loko ku ri na nkosi a tikweni ra ka Gawula kumbe ka Khakhana ku huma galiyoni ya khulela le ku nga na nkosi ematshan'wini va sukela kwa loko mi twa yi tima i ku un'wana i le ku foneleni kwalaya. Ai tikhayini ta vayingiseri lava hi va haxelaku van'wani kwala ku helela ku xikontiri laya ka Thoma na Khakhana va khulela va ya fika kwale ku nga na nkosi. Loko va jika va vuya va hetisela ku nga ta va ku sela. Se va ta khulela le ku nga na nkosi va siya laha bokisi ri nga ta hi kona, mufi laha nga ta hi kona a kha a biwa hi tibamba a ya fika loko se a fika exitandini xa ka Gawula a kota ku famba kahle. A swi ha pfuni nchumu swilo sweswo. A va khuleli kusukela kwale nga ku laveka ku khuleriwa va fika laha ku nga na nkosi ivi va heta ku ni loko va khulela mufi a ta kota ku rheta kahle kusukela kwale ku nga na xikontiri a ya fika kaya. Inkomu. Kambe ke va ta mi byela ku a va khuleli laya dara ya ka masipala a yi khuleli laya ku fanele ku ta khulela ya public works. Maswa hi la swiphiqo swa hina swi nga koho phela kwalaha. Hi swi vurile loko hi ya veka Hasani Accent Maleke ku gradara ya Collins Chavani ya swi kota ku nghena leyi ya khulela laha xitarateni xa ku ya ka va Hasani Accent Maleke sweswo swa ku taniya. Kambe kusuka le garage leyi yi famba yi khulela a yi khuleli hi ku ya hi le ka vona hi le ka public works. Hi la xiphiqo xi nga koho. Xilo Bootpet na vayingiseri va munghana lonene swa ku pfumala ka mapatu hi laha swi vona lama mo nghena lomu switandi hi vulavula hi ri laha patu ro suka Limpopo ku ya ka Malamulela a ri fambeki a ri tirheki ka ha ri hava patu swi tila hi ku va khurhela ku sa ku ri gravel a ku endliwi nchumu hi swona. Bootpet hi kumeleni va hi sala va hi hlamusela ku problem yi le ku MEC va tile kwala n'waxemu va ku patu ri le ku tirhiweni kusuka a bande leri kopo na kusuka Ilimu na kusuka a ka Malamulela va vulini musi kumbe ro ka ri nga se hela va vurile MEC kwala nongonokweni walowu va ku vele ku yiseni tikontraktara kusuka a bande leri kopo lowun'wana ta sukela hala bande leri kopo lowun'wana ta sukela hala ka Malamulela va ta hlangana xikarhi kasi va vula rihi a va nga vuli rona ri rin'we mi nga ri Fambeki va ta hi byela hambi va tata. Bootpet na muhumelerisi kwalani ni khensa ku nyikiwa nkarhi ni boxa swin'wana mehe swi ni karhataka. Ni muakatiko wa ka Xihoko. Eka Xihoko patu ra khuleriwa mara ku khuleriwa patu rin'we ntsena manetwa Bootpet a switarateni a hi swi chekiwi switarata swi khuleriwi xikontiri na xona xa ka Xihoko xi na ti-pothole a ti pfariwi ti-pothole leti va ti vone ta ha ri ntsongo sweswi i tikulu Bootpet tarata swi khuleriwa ntsena loko ku ri na nkosi a ku na lexi va xi endlaku Bootpet a ku na masipala wa Tzaneen Ndlovu kwala ka Xihoko. Inkomu sweswo mo hi byela ku hi marito man'wani mi le ku hi byeleni ku lava va mupani va district va mupani va mitirho ya vaaki va le ku khuleleni mapatu ya vona loko muzimi ku khuleriwa patu rin'we leri ra switarata a ku fanele ku nghena masipala wa va Neville Ndala hi wona u fanele u ta mi khulelela kwalaho ene nawu lowu nga ri wu tekiwe hi timasipala to tala ku vo va khulela ntsena loko ri na nkosi a ntiku va fike njhani kwalano he papapheni n'we a mi swi ndlisa ku yini hi ku n'weveri a mi khulela ka nkuri a mi ndlisa ku yini
Geto Afrika wa vulavula. Hela hi nga kona mingiseri un'wana loyi nhleka inkomo mashi mfuke njani epfukeni minjhani papa epfukeni ni lava sungula lawani Khalanga ni khensa dokodela Phuphi loko va hi twini hi kha hi bampongo hi ku a hlanganana hi hava tiambulense se va hi hlamula va ta hi tisela tiambulense se lava swi nga va ringanela ku va vulavula hi tiambulense tingani va ta vula kwala moyeni kumbe va ta vula kambe na tona ti ya kwala ka 10 ku ya henhla leti va nga ta hi tisela tona mara ti nge lasi hi ku hava mapatu a na ha ta kona kwalaha ni ku ti ta hlupha hi xixin'we hi ku patu lero suka laya patwini ra xikontiri ri nghena le a health center a ri Fambeki mukhanselara wa hina hi ze hi n'wi yimela hi n'wi jildimukela a hi kombeta mapapila lama a nga tsala mo tala ku kombela ku endliwa patu leri a ri hambi ro khurheliwa kunene Khalanga kumbe ri pheviwa hi lava va ka masipala va ri phevha kunene va endla sweswo swa ti-pavement va nga swi ndla hala ka van'wamatatani na tin'wani ti-area ta ti-ring road a va ndli ku va phevha nyana ambulance hambi bo yi xava emagoji ntsena laya health center ya le kwihi ya ka Majozi leyi vonaka ku le nkoveni loko yimela ka laha patwini loko mo vuka mi yima kwalaho ka xintetana lexa xi nghenaka xi yalaha loko mo kuma ku ka wu na mpfula swi tlula loko mi paka movha wa n'wi hikwalaho mi famba hi milenge nemetweni se ambulance yi ya fikisa ku yini ivini Khalanga ni ta tlhela ni vulavula ni ku ku na patu hi leriya ra D3 753 ra suka ka Majozi ri ya ka Madobi hi leriya patu ri ya khomelela ra humelela fiya bomu ri humelela Vuwani hikwalaho ka yini ri nga vhiri cheriwa kunene xikontiri na a swi ta olovisela ku vanhu va ya aka Thondo kumbe na ikhonomi a yi ta va yi kha yi tirhanyana Khalanga a ni vone a hi khale ngopfu musi n'waxemu hi va October loko ni nga hoxisi a ka ku cheriwa misava laha ka patu leri a ka ri graveriwa laha va feye bomu laya swi helele kwalaha va fiya bomu a swi khuphukelangi hala swi helele kwalaha va fiya bomu a swi khuphukelangi hala Khalanga na ha yima kambe na n'wina Khalanga ni ku ni suke ni nghena hi patu leri ra laha loko ma ha ku huma ka Malamulele mavhiki mambirhi lama nga hundza loko ma ha ku hundza ka Malamulele ku na gango wo sungula laha ni rivala ku va ri yini mi nghena mi ya humelela vo Green Farmer mi famba patu leri ya Khalanga loko se nani ya fika va Green Farmer a karhele ngopfu ingaku se a no tirhisa madumelana a no tirha hi madumelana mi vona va karhele ngopfu hi patu leri a ri Fambeki a ri Fambeki ntiyiso wa laveka mathe loko va swi twa a va ndli plan ku laveka xikhura patu leri a swi le ku ndleni Khalanga mo hi nga tekeli van'wani nkarhi kambe tikhansela a ku ri kona ku tirha Khalanga a ti tirhi ntirho wa tona nemetweni 0860002543 n'wana mingiseri lo nhleka Bopet papa minjhani epfukeni n'wana minjhani ipfukile a khensa i Colbert kwala ka Magona xingonini mari na mina Bopet hikokwalaho ka yini loko mi ku i Colbert mi nga ni vutisangi ku na ha ri na mina hi ku leswiya mi hetile mhakankulu leyi n'wana mi lava ku vula yona a ku lava ku tiva ta na vito hi byeleni mhaka leyi mi nga ta hi yona okay Bopet mina ni driver thekisi kwala ka Magona ni suka ka Malamulele ni ya ka Magona timhaka ta patu lera ka Magona leti tiva kwato a ri Fambeki Bopet a ri Fambeki ene loko mi kha mi famba ka rona ka Malamulele ma yi teka 2 hours ku ya kona mi kha mi suka ka Magona movha mi fane mi tshama mi kha mi pendisa Bopet mi pendisa hi ku marhavi lama nga le tlhelo ka ndlela ma pali patu ku ri misinya yi vuyi patwini mo famba vhikavhika magoji yi vhika na misinya a ku tirheki Bopet entiyisi ngopfu sweswo ku mapatu ya le ku pfalekeni kona ma nge le ku khuleliweni ma swi vona se a va ehleketeleli na yena a ni tivhoti a kha ha vhota va kha va wina
a mi voti HOD a mi voti HOD n'wina mi vota van'watipolitiki kambe ku na munhu venge i HOD head of department a hola ku mali ya ku tlula miliyoni hi lembe i tirha yini i tirha va nge le ku tirheni ene bot patent mana n'wina laha ka ku loko munhu a nga la ku tirha a tshiki a nyika lava ku tirha va tirhela vanhu nemetwi ha dangi bot patent enko nhlekani mi amukeleli ka munghana lone hi Khalanga Mpfukeni hi pfukeni n'wina minjhani hi pfukile man I can't mi nge dlamba man hey xiphiqo xa mapatu wena Khalanga xi tinike matimba mina ni nge ndanga lunghisa lo dad wethu a nga nghena hi ku i vulavulela a tshama kona a Tiyani wa vona la Tiyani hina xikontirinyana xa 4 kilos loko suka le ka patu lera ro ya ka Mahatlana Old Francisco lexi nghenaka a Tiyani 4 kilometers loko hi endanyana kwalaha va mambi ya Ngobeni ku na sava rin'wana nga ku nambo kwalaha leswaku loko ni mpfula ku tlhe ku lolohisa ka chavisa a ku kahle hi loko ki rhelela le ka xiyimo ya nge se fika ka xiyimo nge se fika kwala ri helela kona ka Mbambusi nge se fika la vengile Mbambusi ku na ndhawu yin'wana loko ni mpfula ku telenge leswaku loko wo aka yindlu nga ya rholela sava kwalaha ri heta yindlu hinkwayo kwalaha ntsena mara wu nge vi ntiyiso ku gandaganda yi tshama yi ta Tiyani la ku lunghisa lowa dadu wethu a nge tshama Tiyani a voniwa a hi ntiyiso lexi humelelaka minkarhi yo tala gandaganda ya ta yi fika yi khulela ku na mpfula ni loko ku na mpfula yi famba yi tlhe ku celeka ku fana na sweswi last week a ni ri kaya kusuka kwalaha ka Mbambusi ya fika ka hosi xiyimo kwale Ngobeni a ku fambeki i micuva ntsena mara a swi vuli ku a va nga khulelangi ni la ku lunghisa a va khulelerini two weeks back before ku na timhaka ta timpfula a ku khulela ku a ku khulela va mani va Vembe kumbe a ku khulela va Public Works kumbe va Collins Chavani a ni sure ku i va Collins Chavani na lexi ni xi tivaka ku xi endla ku hi va Collins Chavani nina nkateko wa ku munghana wa mi ward committee la i ni byele ku Collins Chavani va ri gandaganda ya awardini yi fika yi tshama 6 days a ward se a yi ri kona gandaganda kwalaha ka ward ya ka hina because ta tsundzuka ku ward yini Tiyani i ward 1 na ward 3 na tikhanselara timbirhi mara lexi lava kambe leswi mi nga xi hlamusela mi nhlamurile hi ku loko mi zemi ku masipala wu ri ward yi ku tikumela ntsevu wa masiku yi ti tshamela na gandaganda ve le ku tirheleni vaaki hinkwavo ku tirhela vaaka sweswoleswo a hi lunghisi kasi ntseni ke eku tirhela vaaki a ni lata ku hi lunghisa yi basa ni ngi gandaganda ya ta ani yi fika yi khulela ku na mpfula na swin'wana na swin'wana ni nge vuli let ni ka va Collins Chavani ni ku 60% va nga va ri ku yi tirheleni na mapatwini mara ka ha xota 40%. Ni ringeta ku vula ka switarata leswi nghenaka lomu makaya Khalanga gandaganda liya loko yi tile a yi tele ku ta yi ta lunghisa switarata leswo nghena mitini maswa se mina ni believe ku loko gandaganda yi te awadini for 6 days a ku fanele ku va na ntirho wo vonaka lowu vonaka ku gandaganda a yi ri kona mara na sweswi na mundzuku ni ta va ni ri kaya a ni ku voni la gandaganda ya yi tshame for 6 days yi nga tirha kona kumbe mhaka ku tiko rikulu a ni ku voni maswani se ni ringeta ku hlamuseta ku na yona monitoring na swa ti-evaluation swi va swi ri kahle ku Collins Chavani loko a yise gandaganda wadini a fika a languta ku wadi leyi gandaganda leyi yi tirhe switarata swingani for that 3 days ku humelele yini for 6 days gandaganda ya ta yi tshamile mara ku nga for 6 days va ni byela ku yi fanele yi tirha 3 days yi tirha switarata 3 days yi tirha mkosi loko ri ri hava mkosi so what because a ni yi twisisi logic wena Khalanga ya ku prioritize ku veri a hi fambeni ya khulela xitarata lexi nga na nkosi yaleyo yi hlupha ngopfu hi la ku khulela xitarata so loko ku nga ri na nkosi so what maswona i xo sungula xexo xa vumbirhi wena Khalanga loko ti-matric results to huma minkarhi yo tala i ta vona loko ku fanele ku sungula January ku va back to school province yi humesa ti-MEC hinkwato ti-director general ti-digital ti-senior manager na vo ti-second manager ti-district va hangalaka na province va languta back to school i tshama i twa province kwala va ku hi humesa ti-MEC na ti-director hi ya languta mapatu ya hina
why va nga vuli sweswo i mhaka ku va swi tiva ku patu leriya ro suka a marholeni ri ya khoma ku ya le Muketsi leswi endlaku ku ri endliwa ka hi va vutisa ku patu leri endliwa ra vumune why ene homa yi ta batsolo hikuva swi tiva va nge ti Khalanga a va ta vulavula na hina hi mapatu lama va ma languta va ma vona hi marito man'wani mi vula yini mi vula ku vo va lava hi rhangelaka hi vo va lava hina ka mapatu mi vula ku vona va lava hi rhangelaka hi vo va ngele ku hi onheleni ka mapatu hi swona mi vulaka swona swi nga va swi vula swona lava nga ku hi rhangela hayi lava nga ku hi rhangeleni kusuka kwale ka premier ku ya le hi va nga ku hi onheleni ka mapatu ku Khalanga ni lata ku nyika a simple example ma ku tiva Elimu ma ku vona laya a Elimu laya ka 4 weeks i nge se fika a xibedhlele ka patu lero a Lemani ku na di-potholes zin'wana i nga hoxa na bavu lera ra khala ku hlamberiwa ka ro ri nghena kwala doxa a wu swi tivi na ku i ta vhikela kwini ka mapatu lamaya Khalanga and i khala a hi namuntlha the question yin'wana leyi ni hi vutisaka Khalanga i why ti-structures ta hina lomu tiwadini timiyerile mapatu ya nga ri kahle why va hi byela hi protocol i nga ni byeli protocol ku ni fanele ni followa protocol swilo swi kha swi onheka ni tshika ku vulavula maswo vanhu lava a va fanele va vulavula va nga na rito ro twala hi vo va nga ku benefiteni loko mapatu ya nga lunghanga vitera yin'wana mhaka vitera yin'wana mhaka yes vona rin'wana patu Khalanga wa ri vona patu ro suka a Tiyani ri nghena ka Ribungwani ri nghena ka Mahatlani ri va ka Mahatlani va nga zi va lwa ngopfu va teka vasana murhi va veka patwini va ku va lula ku hi famba hi rona patu leriya loko i famba hi rona if ku famba movha wun'we la kun'wana i mindzenga yi vuyela hileswaku loko wo famba ku humelela homu yi ngo ku yi ta hi ku tsutsuma i nge yi voni yi ngo fika yi ku dlayela kwalaha patwini ri ya Khalanga ri onhake ngopfu loko i suka le ka hosi Xihimu le i hindza hi le ntshaveni i ya koxometa le dan'wini mindzenga leyi nga laha patwini yi chavisa ngopfu ku pfumala na ku masipala wu tisa vanhu va ta va extended public works va fika va ba ndhawu leyi ku vonaka munhu a ngo ku yimela a ku dlaya ku yima hi kona se ku mapatu ya hina Khalanga ye le ka xiyimo xo biha lexi nga ve xi ni tsakisanyana a ku ri na patu ro kusuka laha renkeni ya Tiyani i ya ka Ribungwani nyana a ku neti mpfula swinene ri nga fambeki a ni yi voni yi gandaganda xem datsani ku lava nga tisa gandaganda va lava ka college xa vanhu a ya va beleni mavo gandaganda ni yi voni yi ta yi fika yi ri lunghisa ra antswa i nga dlina epaka mara switarata swa hina swi onhakile Khalanga hina van'wana loko se hi ya fika ka ku nga ri khale hi ta xana baskiri hi ta paka police station movha i la baskiri i ya kahle hi ku a ku fambeki nemetweni mina ni tsakise hi liya ya ku valala va hina hi vo va lava va nga hi rhangela hi va benefita loko mapatu ya hina ya nga ri ku fambekeni ni mitweni va swi tiva na voho ve nge kaneti nemetweni inko se swi vula ku mi swi twile n'wina varhangeri hi n'we mi nge le ku hi tikiseleni sweswiwa ve ri lava ni vulavula hi vona va timanejara na yinini hayi n'wina varhangeri hikokwalaho ka yini mi nga humi i ntiyiso hikokwalaho ka yini nga humi siku va ku premier na xipano xa yena ve le ku fambeni va vona tindhawu leti va vona ku mapatu ya fambisa ku yini hikokwalaho ka yini va nga endli sweswo hikuva ma tiva kwa makahle hikokwalaho ka yini va ma tiva kwa makahle hi mhaka ku ve le ku vuyeriweni ayaya hi leswi mi yingisela nga vula swo hami no swi hlamusela kahle hayi ya i manitwa lawa tinhleka mi rini n'we hi vukile njhani eko ndzi nge hi ku swi havahava hi votpete ni teme ku swi lava ku hi landza le henhla hi nga yi landzi le henhla a hi tekeni kusuka kwala hansi loko lo hi landza le henhla hi ya vuya hi kuma hi onhele leswi hi lavaka swona hinkwaswo ku loko hi ya leyi va ta fika va hi byela ku lava hina varhumi va ta endla swo va tise ripoto va ri endliwile hina swilo leswi vitaniwaka ti-strategic plan every year ndawulo yin'wana na yin'wana ya swi endla sweswo ku va ku kha ku strategy wa yini botpete loko ri ku mapatu ya kha ya nga ri ku fambekeni ku vulavuriwa hi yini hi ku swi endliwa every year loko public mi vula ku public works ya famba yi fika yi ku hi le ka strategic planning hi swo sweswo number one se va ta endla strategic planning ya yini va ri hama galiyoni exactly and mali leyi va yi tirhisaka for strategic plan xa lembe rin'we hi botpete yi nga xava galiyoni yaleyi lavekaka vo tirhisa mali muni kasi vo tirhisa mali vo tirhisa mali muni
ka dyiwa kun'wana swi ya ku bukwe hotela ya le kwihi ka tleriwa swi tele Botpet siku rin'wana ni ta mi rhumela something mi swi vona swilo leswi ni vulavulaka hi swona se lexi hi vulavulaka hi swona sweswi i ku va strategy ka yini loko ku ri ku mapatu a ma le ku fambekeni va ri hava switirhi hi fanele hi sungula kwalano Botpet va hava switirhi mapatu a ma fambeki ma twisisa so a ku na lexi hi nga ta vulavula ku ri no va HOD and HOD yi ta na premier ya yona na MEC ya yona a yi thoriwi hi mphakati mani phephukaka ku chava va swi tivi HOD swi vula yini se hi pfumala vutivi hi Botpet hambileswi mi ni byela xigoma xexo ni to cina switamani bye ciao a hi hetiseni mindzuku swilo leswiwani no timindzuku a hi hetiseni rin'wana siku loko hi kuma nkarhi ne hi vulavula ku hi yisa ku yini mahlweni loko swi titani mi ma twile mavonelo hi ku hambanahambana ka wo kambe mina ha vilerisa hi valava va tirhako vengi loyiwani i senior manager loyiwani i general manager loyiwani i directora loyi i HOD i director yini ku ri hava magali yo hi we directora ya yini ya ku vanhu va complaina hi mapatu ku amele ku fambekeni vanhu va tshama va ri ku rileni hi mapatu ku a ma fambeki we i directora na tifoni tinharhu ti nga ti tirha yini ti fonela hi mani a ta ndla yini a ti dlayiwi tiposo teto a ti na ntirho kambe mi swi ri tani ni nga kombela swo tinyiko mogen xipambo ni Khalanga Pat Mathebula hi hlanganeni nakambe mundzuku Ike Ngobeni Khalanga yes mi 4 cylinder kumbe 6 cylinder 6 na swi vona namuntlha yi fayara hinkwato a yi fayara hinkwato fayarela lona ku a mi ni fayarela na leswi hala ka mina hi le ku teni mi na problem manos hi le ku teni gezi ne a ri hele ka makhelwane hayi ku ri tindlu tinharhu before fika ka ya mina zozo gezi ri helela kona se mi ni layita yini loko a swi a ni ya ka va Eskom hi xiwambari i fika ku hayi kasi ke poll leyi mi nga ni tiseli timbirhi ti ta hindzala i va mi byela va mi nyika nkarhi va ku hayi lembe leri hi ndla kusuka la ku fika la lembe leri ta ku hi ta ndla kusuka la ku fika la kambe loko la ku hi jahisa hayi humesa laha hi ta swi vula ku ni nga za ni yima malembe nyana ni le xiwambarini impela a ni mi xiyisi mahungu a ya heli ku hela nkarhi eka Afrika wa vulavula.